sawalay onale mawasay lunga Oai ele poe wanda upo wasay nadia oe Mana oia le loto ai vai vai lorotino Sao sawia tao Tai vai vai o Beta te no nopo Ile mali e sia uloto Awande ieto e ma Salo salo puna Beta tali tono beata So solari maruna Paambe o nanau nau le mutia ile sa E paambe nau 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 ya o elo uau Sia ua mi o ele a mamalu ale tau wa mapau Tui alo patu malo mama talu le tui nanau Sao sawia tao Dai mai vane o Beta te no nopo Ile malia sia uloto Awane i eto e ma Salo salo fuma Beta tali tonu beata So solari mauna Paambe o nanau nau le mutia ile sau E paambe nau 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 ya o elo uau Sia ua mi o ele a mamalu male tau wa mapau Tui alo batu malo mama talu le tui nanau Sao sawia tao Dai vai vane o Beta te no nopo Ile mali e o sia uloto Awane i eto e ma Salo salo fuga Bete tali tonu beata So sola i maruna Ia moai whatara whātu lau tō pa ia ma lau tō mamanu Samoa tupu mai e mō mwhai ana mafuta mai au ona tofia le tua ia o re whanau witi mso se tasi lava re nei tū la. Ia o pa anga lata mai ma pa anga mau atu re siwa whonga o re tai au fau. Ia o re tū la whiawhiri nei ua lua sa fulu ma le lua minuta te ene le tū la se fulu e whawhelo e tuai lau tō pa ia ma lau tō mamanu. Ia o nea Samuelu Matafeo, Director whawhitai tū le pasua lo maua ngalo lue whatasi le nei tū la whiawhi a wāre tautuaina a oe Samoa e pele ia te i mātou. Ia tonu fo i ua taunu umai a inga, ia nisi o fo i le au whainga haruenga. Ia le ngata fo i lea, ia o lo iai fo i nisi o a inga o lo ngalo lue pela vare nei tū la. Ia o taimi fo i o ese le nai tū ma le nei tū o kelope. Ia e mua pela vare ve inga ma le whawhitai i le tūa ono wa ia whai o le nei aso whaopopoina mo i tātou. Isi o tātou wola vai. Ia o lea whapai Manua tuai le lofa maleanga le leo le tua. Ia malo lava Samoa i lau tāpuai. Ia Manuia lau tau waso tō nai. Manuia fo i le polas wharaile ia te i mātou i Amerika nei. Ia o le taimile nei, o le pokalame masani o le a firas wharaile e Fililia oi e le tua. Ia o le pese o le ataina ma o tau i whaafelo atu i lau topa ia malo o tau mamanu. Usi mai ala o tau whaafonga i le pese o saunia ma o tau.
Ia whawhtai rosa pai le pese sao tō whawhafonga mai ai o sa whiawhinga mo Samoa. Ia whawhtai lava le whaungaino lau tō siu whonga. Ia wharongolonga i fo i le pa ia manu o le atanu. Ia re nei tūla. Ia o le a se e pēlo tātou sa tu sai marpo kalame whatulangaina o le nei tūla whiawhi. Ai le mawhaila o na sora lora matu nei va e au noa fo i male. Wala au atu ma le whaaloalo lava. Ia te o tō umalava o lo o maua i mai so se ngase lava i le nei tu la. Ia o le ngate na o tātou i Samoa ia o so se atu nuu lava i o atuai ia o le nei au nanga. Ia la lava re ngase ro e wha whengai ma oi i le nei tu la. Ia e iei lava re tare tanunga o lo sila fia e le atua me o malava. E ei le taimi o le atua i lana wha malo longa. E le haifo se tasi na te sila fia ai o le whātua tua ia te ia e maua ai o le manu malo mai i whaalave o ngase i o tātou tino e ilo le whapea ilo le manatu ia tātou tinofo ta talo lava i le atua e na ia whātase tupe ia ti o tau i pōpua ngā mwhaing tā ia o iei ngā luenga ia ai tā puai mātou ia o eolo o malolosi, ia masi itia o tau i tāru sanga, ia ma whātonga atu i le tua e tu sai ma whainga tā ma pōpua ngā o lo whasalave i lo tau tino. Na ilo manatu whapea, ia o whaise te talo mo o tau le nei vaitaimi, ia a wā mai ma pōpua ngā, ia o na saso o tele ma le pese wa Fililia ma o tau, te wha manatu ai lava sau whaafonga tasi lava. I le nei pese walau i loa fo i le tātunga ngana wha Samoa. Ia e au ngāle e whai fo i mawai e mālu, ia se isui e fo i le tātou whaanango longo le nei tu la whiawhi. Ia tātou talo, le tualo mātou ta mapa ia o i la wafio, o le ona le mālosi o malawa, la wafio le mana, alo whangia i la tau e te sila fia i la tau i o la tau suafa, i o la tau leo mo la tau loto, a patou awalofa, whai e lo whiningalo le whaamalo longa i ate i lātou i le angare leo Yesu ke riso lo mātou ane i whaola. Amene. Ia o le pesere nei wa saunia ma o tau. Ia usimai ala whaafonga. Ia Manuia o tau le nei tūla. Soifua mai o tangata
saafia. Taitere lava le whatasimai le nei taimi le tātou Port-Kalame. Ia, tonu whai o lo Manuia o tau uma lava e so se tuare ke lope le nei lava i tū la. Ia ore e Fililia oe e le atua o le tātou Port-Kalame le nai le nei tū la fiafi. Ia, whaaftaifa malo le mafutamai le tātou Port-Kalame masani o le nei taimi. Ia ore a whaasoro solo ina pēra tātou pespesenga. Ia e pei o na masani ai i aso whareile o vai aso taitasi. Ia ole pese la so ai mo tātou le nei taimi, ia e whaamanatu ina ai mo anniversary. Ia o aso ia i lua fo le Valentine, ia o aso umalawa ia o ngā mo tangata, ia e whaamanatu ai o osi ngā whengainga. Ia e whaamanatu ina ai fo i o aso o ta tala ai o mafutanga. Ai o le au tū moni lava ia o le aso le ia o le anniversary wa whaatasi ai o e malaupaanga, ia o se tasi wa Fililia, ia wa Manuia ina mwhapa ia ina le tua, ia e whaavai ai o lona ainga. O e pei o le tāua le nā o le aso le anniversary, ia te auia, ia o le whaavai ina po le amataina o le ainga o le atua, mai i lana whanau po le tangata na ia whaia. O nei lo le manatu whapea, ia Samuelu, ia male larolangi atua mo whaia le mafuta mai le nei tūla, ia happy anniversary to all of you. Ia Manuia atu le atu ia tio tō umalava, ia usi mai ala o tō whaafonga e le pese wa saunia ma o tō. Matafeo Aulini uale taulau Talo tuina now Ao fea foi ole maa lo toe Manuia tau no ta
fa moe moe o oe lava o le sini o lo uolanga susulu o le la yo falling o oe lava o le sini o lo uolanga tu mau pea mo oe alofa ana mo oe lava olea ia le pongai walai ona ele tali mai ai tu ia love fight Fililia o oe lava malau Fililia ai tu ia o uma fo ia so manatu o te teu pe oe isi o fatu o oe lava o le sini o lo uolanga sulu o le la yo fallinga o oe lava o le sini o lo uolanga tu mau pea mo oe alofa anga mo oe lava fo ia so manatu o te teo pe oe isi o fatu o oe lava o le sini o lo uolanga susulu o le la yo fallinga o oe lava o le sini o lo uolanga tu mau pea mo oe alofa anga o oe lava o le sini o lo uolanga susulu o le la yo fallinga o oe lava o le sini o lo uolanga tu mau pea mo oe alofa anga Ia whawhitai lava, ia ole. Le tase nei o aso pito sili o na tāua i leo langa o le tangata soifua. Ia o le whaamanatuina o lona aso whanau. O le aso na atofaina i le atua e whanau mai o le tangata i le lalolangi nei. You know, for those of you who are getting ready to celebrate your birthday, either tomorrow or the next day or the following week, you know, I would like to encourage you, never regret a day in your life, especially today. Be happy. It drives people crazy when you say, it's my birthday today. But I'll tell you what, it brings glory to God because you're reminding and you're worshiping Him and you're thanking Him for this very, very special day. Every days of our lives, we should never regret, good or bad, because those are the days that are still added on to our lives. The days that is multiplied by God for all of us
to live in it, to be happy and rejoice, and to serve Him. And today, I would like to wish all of you that are getting ready to celebrate your birthday, or if it's your birthday tonight, may God bless you. If you're American born, or New Zealand born, Australian born, or Samoan born, may the Lord bless each one of you. It doesn't matter who you are, but what it matters is today and what God has seen and what God has done. Whawhitaya a inga umalava o ta penapenaina o te waso whanau, i ore ta mā o tina o re whanau, 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 and so forth. Manuia le tua iati o tau umalava. May the Lord continue His mission with you. You may also continue your mission with the Lord. Never neglect your Lord. He loves you. You might step on the wrong side of the road, but it's okay. He will find you, and you find your way back onto that track. But He loves you. So therefore, happy birthday to all of you. But remember, God loves you, and so does He Wafonga the Tuavao family. Happy birthday to all of you. Sipaka o umata wa umalo upoto Tau mawhaine ona po Tate mei a pēr tawai Tau popo Eleni A whale Sili le manongi Eleni Whakale Sili le manongi Pai tali oe Is whaingai pai ai Manatu e o matou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wale I loa e leo wangi lua o I ai Eleni A whalai sili I manongi Eleni Whakale sili le manongi Mori masima whapea mapua Ele ngatai le tau ngatai Ti wasaka Tau mamawhai nao leo mamafa Ui a tata pea tato Isi a tingi hapa Eleni A whalai Sili manongi
ia whawhtai, ia mānei o re pesere nā sa tātai nātu, ia e whaamanato tuai le aso whanau, ia o aso foi whapenei, ia e mālie foi o na ia aso mō na whaamanato ino aso whanau, alwatu la tamai tite foi lea marikeke, ia tamo e meles tamai tite o le eleni, ia a nga ila eleni le mānei o le aso whanau, ia tu ula e whawhai ai tama na ai nga ila se talo, ia vaila i le mānei o le aso whanau, ia nofo ale o le tamai tite, ia pol tina, pol tamafo, ia tau sami lava lana ia, ma tau mafa le eleni ma le talo, ia ma le luau, ia ma le tamai ia foli au tafa, ia polea lava se mea ua mau ele ainga, e whamanatu ai le aso whanau, ia whawhitai o le vi inga lava, ia e siri lava lea mo le atua. Ia o le teimile nei, ia wa o mai o le tatou whawhiawhianga i le vasenga o whaifi au, ia le lato ngā ruenga whita, i le au ato maripo, tā pena pena a wale le aso sā, ia o me umalava lo lato whaia, ia mo i tātou. A wale upu mai le tua e whawhanga i nai o i tātou, ia o a inga fo i lava. O lo tā pena alo ma whanau e whātasi atu ia onga i mālua, ia po whea lava o kanana fau, ia po Nasaleta, ia po le Assembly of God, po lea lava le vala au. Po whea lava o vala au e le tua e tā pena iai, ia ti o tau lava a inga re tāpua i mare manu mālo, e le whaingo fia fo i le lātou ngā ruenga ma awa onga, e whai o le whaing tā, o le whaalawe lawe o le fili, ia e le ngata i lea, ia o le pesi mai fo i o le tere, o le sau mai fo i o le lalolangi ia mo na whita, ia ma whainga tā e whapena, na le ma whai i lātou na maua se file mu, ia o whaarupenga, ia ma malu i vasengo o ao, ia o wharetua matausi, ia o poutu toa mapuno o e kāresia, ia o matanga ruenga tutofi umalava, i ulu mataitai, ia so se vaenga, i tono Samoa, ma whafo atu Samoa, ia marau whai misiona, ia o le nei teimi, ia whaatasi atu le atua ia te outou, ia o mafuta pere te talo, ia a re pesere nei wa saunia ma outou, ia whaisi na malo longa la i teti, ia to e wha voi fo i ngā ruenga, usi mai ala atua whawha. Yeah.
Ia whawhtai malo lava le matango whia upo re pese o le taimire nei ia e le mawhai o na whaangaloina alo mawhanau maainga o Samoa o lo te tonu o le malo. Po whea lava o le vaenga o le lalo langi o lo e ngalui ei te tonu so se malo lava. Ia malo lava whai o le whai. Whawhtai lava le alofa mareanga le lei. Ia whawhtai fwoi le manatu mamau. Ia Manuia atu le atua ia te au tau. Ia pui pe ona au tau. Ia au tau mataala i le ngaduenga wa au tau whai. Ia whawhtai le tau tua malo. Ia i le ngata fo i lea. Ia le tau ngina o lo au tau ofuai. Ia e whaaloalo fo i le tau tele ia te au tau. Ono le whiau mani ngaduenga o lo au tau ia i le taimi nei. O ainga fo. Ia whawhtai malo whai o te whaiva. Ia Manuia atu le atua ia te o tō matapua inga so se tasi lava. Ia whapea foi le pa ia malu ia le vaenga o le veterans wa maro lo mai. Ia i lato uma lava reserves. Ia o whai a onga. Ia i lato uma whau sa uniuni atu mopu camp. Ia mai lato o lo tau mawhai. Ia tā pena mosuenga po le vai asu fau. Ia Manuia le atua ia maua le to mai. Ia aua le nati i lau suenga. Ia au mai le tami pokes fo i lea le malo. Ia no fo i lalo mwhai tau le titi lava. Ia toi vaai e Fisili matali. Ia toi koleni eilo mafufau. Ia au lumanai le suenga whapea o le aso tō nai o le vai aso lea. Ia i o tuai wa lava tā pena le wha moe moe. Ia Manuia au tau i le lofa mareanga le leo le tua. O le pese fo i e maa nei o watuai fo le nei pese. Au toi au mai lava se toi whafanguai. Tā tau le nei tū la fiafi e mai e puni ala vaa le pese lea. Ese le mana i o upu au se foi lau whaafonga. E le pese au te le tala o le. Ia whawhtai whamalo, whawhero atu wharetua ia soli le neitu la fiafi. Ia talofa ia
Vera sualalo ulu ia Happy Friday talo fai ia Manuia o tau man whanau ia mawita ia Arietta Nimo whaftaile mafutamai Virginia Sinatonga Divo ma lo lava de mafutamai. This is the day the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Ya malo lava. Fitalainga su e foina setu sua alofa tele atu Pastor Sam a maise la fionga i whatonu mole whawawina ole tautua ile nei po ia whapea fo ili tapo inga ele whaitua i asoli Manuia whaftai tele lava ia malo Henry ma molo mai au i mai New Zealand ia malo lava talo whai ia we love you too ia talo whai ia Samuelu ia malo lava ia ole tato por kalame ia la wha solo ware tu le whapeo na wha tapula ina fo ili tato nei tepi ia e whamanatu ai fo ili uso ia talo whai se a laki ai atia i umawhai na mafuta mai le sunga whawhengenga mai au se talia i le tato por kalame re nei tu la ia o le taimire nei ia le tupulanga Samoa ia so se tupulanga lava we encourage all of the young people not only Samoan but all the young people today. May the Lord continue to walk with you. There's always a peer pressure. There's always things that in our lives that we don't understand. But let's not trying to do it ourselves. Let's encourage ourselves. There's always someone is older than us, that's been there before, and just to help us to walk through. Make sure that we all understand that our calling in this life is to be happy and rejoice and to serve our Lord and our God. And there are times that we don't see eye to eye with what the Lord has done in our life or what He has already prepared. But what we can do is to just be patient. Just be patient as things is yet to come. And God will take you to places that you've never seen before. But it's life. But we have to encourage what life has bring down to us. But let's receive with gladness. Let's be thankful, what God is doing, and praise His name. Ia o le pesere nei o la taina atu moutou. Ia le tupulanga. Ia usi mai ala tau whaafonga le pesere sa vea moutou. Samoana, tautuana, lo fasino manga, o matua, malaua ngai whanua, ai vai le atua, e au na whamua mua, se lau tupuranga, Samoana, tautuana, lo fasino manga, o matua, malaua ngai whanua, ai vai le atua, e au na whamua mua. Talapua ina ile ala ile mafuanga o le pasapa mane tele o me ao lo tupu ile nei ola tele talapua ina ile ala ile mafuanga o le pasapa mane tele o me ao lo tupu ile nei ola Fililia nga ile mafuanga pele o se malape ua paula vaole nei tausanga yambi o ngasi au nei tupulanga Fililia nga ile mafuanga pele o se malape ua paula vaole nei tausanga yambi o ngasi au nei tupulanga Tanga pia tama maporinga o I mau manga o le whaita tala ai mai se ale pasi o te tangata oka seleanga O le whaita anga pia tama maporinga o I mau manga o le whaita tala ai mai se ale pasi o te tangata oka seleanga Se lau tupulanga, Samoana, tautuana, lo fasino manga O matua, malaua ngai whanua, ai vai le atua, e au na whamua mua Ruenga nai a wharu penga o le tā pena aua Sinelenga pētā I le whiri sisenga ua le mawhai ona te ena Mafoinga ruenga nai a wharu penga o le tā pena aua Sinelenga pētā I le whiri sisenga ua le mawhai ona te ena Nei masau fua nai o mātua I sa fo I la ua fiu e fau tua ta ua tule sua fo le atua wa I le toi fia mana tua
Nei masofu foi na yo matua I so fo I la ua fiu e fau tua ta ua tule sua fo le atua wa ele toi fia mana tua Uma foi ua matai o le nutu talinga to umutu toi tu umusu ua le ai lava mase upu e toi sao isio Uma foi ua matai o le nutu talinga to umutu toi tu umusu ua le ai lava mase upu e toi sao isio Se lau tukulanga Samoana Tautuana Lo fasino manga O matua Malaua ngai whanua Ai vai le atua E au na whamua mua Pautuanga mo le tupulanga ia e matala nei e so wale anga lau whainga malanga ia e tautata I le moa le ala Pautuanga mo le tupulanga ia e matala nei e so wale anga lau whainga malanga ia e tautata I le moa le ala Awole whaavai vai e tūla I mai e tuli sota ai tautua I matai e me se matua wā o leo langai le toi foi mai Awole whaavai vai e tūla I mai e tuli sota ai tautua I matai e me se matua wā o leo langai le toi foi mai Ula whaalo alo la whaamangalo ia e lo toma walalo a wala vane ingalo e o mai o leo ti whaapale ina lo o e ile pale auro Ula whaalo alo la whaamangalo ia e lo toma walalo a wala vane ingalo e o mai o leo ti whaapale ina lo o e ile pale auro Se lau tukulanga Samoana Tautuana Lo fasino manga O matua Malaua ngai whanua Ai vai le atua E au na whamua mua Se lau tupulanga Samoana Tautuana Lo fasino manga O matua Malaua ngai whanua Ai vai le atua E au na whamua mua Se lau tupulanga Pesere nā mo oere tupulanga o le lalo langi ato. Ia, malo lava le whatasi mai le tato por kalame le leitu la fiafi. Ia o le tato pese muli fo I lao le fiafi le nei. Ia, pese lava ia whaatulanga ina. Ia, pese le mo oto lava le au mafuta. Ia, whaafutai lava I lau to alofa mo le anga le lei le mafuta mai. Ia so lava ma po a fiafi. Ia le tato por kalame whaatulanga ina I le aso ma le aso. Ia, e le mawhai an whaangaloinga o tau. Ai e fuisa o tau pese tō te mana nao iai se pese moli manao. Ia, o le ata mawhai atu fo I le netu o le wane si whasana lau. O le sewa fonga o le tai o fo. Ia, e talia fo I masa ili le pese o whape o na whenangaloina. Ia, o le taimi le net audience. Ia, e fo I nisi o tātou o ngā lulue. Ia, o tanu mai a inga. Ia, o le manea la o le savali mai la leo le toi ina le fale. Ai talia tulo martina whapea. O se mai la lau whaafonga le 5 star mai pese. O a whai mai. Pose masi que mai fiti pasi na sapasui Oni tamato malipi Apa lava uatonu Uatonu lau finangalo tapa hai poipo Avane ile malo Ele
Ia waiva ne minuta te nele July se furu maritasi le Paul as Fililia I America nei. Ia whaafitai whamalo le whaatasi mai le tātou Porkalame. Ia vi ia pēr le tuaro nā lofa malonanga le lei. Ia tāru sia manuna. Ia manu fo nei. Ia o le July le tātou Porkalame le July fiafi nei. Ia lātou. Ia isau Porkalame te fia tala no mai po se fisili. Ia ko meni mai. Ia tamawhai atu lea fo o le tātou lau. Ia e sa iri atu o le tali tu sai malo walau mai. Ia po lunga fo o le messenger le tatu wale si whasana lau. Soft live page. Ia o po lunga fo le YouTube. Ia ma lo lava le mafuta mai. Ia lunga fo le Apple whanangolongo mai ai I le la au le nei tula. Ia whaftai wha Manuia le tua. Ia Manuia lau whasausaunga. I le nei tula fiafi. Ia le ngata I lea. Ia Manuia fo I le au auli. Ia, po lea fo le taimi I le tu o le larolangi alo e alala ai le nei vai tau. Ia, o le taimi le nei, ia, se I tatu tuina atu sina update le titi lava I le tūlanga alo iai o le wha mai I tonu Amerika. Ia, sa iai le manatu wha pia o le whainu mera ia e tu maupe lava I lalo, ia wa le tue mawhai, ia wa ngai lunga, ia wa tupu mai I lunga le sau o le whainu mera talu mai ai, le lua vai aso talu ai le Labor Day, ia, e maasani lava, a tele lava ina tatala wha asa o loto le to telo tangata. Ia, e wha pena fo I o nā whaina ai fo I, e le mawhai o na misi. E o lava I le lua vai aso, ia wa amata fo na mamai le to telo tangata. Ia e whainga tā fo I o na tautonga fiti, ona o lo to telo tangata, ia e le mawhai o na usita ia le tu la fono. O lo tau mawhai ai le CDC ina ia pui ai o lo soifua, ia mare soifua o le tas tangata, ia mare tangata I te tono lo ainga. O le taimira nei, o le whanawilai fo na tupu mai te tono St. Louis, ia I tamaiti e sa tu nātu I lea onga, ia vai na le lua lava foi o aso tu e tā ofi foi, ona ua se tu lau lava ua alu lava iso tamaiti, ua amata no tafe iso tamaiti, ia ua le mawhairai mātua ono ta lio ta meiti I te tono ainga ona o le whanawelave. Ia ua mātua ta meiti. Ia ama mai mātua o ailai tau sia le whanau. Ia peira o vaenga ia nei e lua e ua moto i eile tō whāma le whautanga fo I St. Louis. Ia e siripe atu e tāofi. Ia le tō talaina o potua aonga. Ai whaonga aina pēa. Le method leo whaonga I te tono o le online. E au ngā mo le temire nei. Ia se ia tau maua se tonga fiti o le vai fo o le wha mai le nei. O le taimi le nei mai le North California o San Francisco. Ia, San Francisco, ia nawa ele warning wa amata o na toe lapata inga. Mo oe San Francisco de nei tū la, ia whai whaafunga mai, ia tonu whai ua e lawilo ma e sila fia, ia le tū la e ono nei le fiafi. Ia nasa whalawi loa I e le fōmai I a Mark Campbell. Whapea San Francisco wa limas fōma tasi o ena mali liu. I le tūlai tasi I le afiafi le nei. I le whamai le coronavirus e lua afe lima se lau tangata I te tono le ICU. I le taimi le nei. Whamoe moenga I aua nei taunu. O le vanus fuma leono tesi ma leono pasende. O tangata e a afia I le lua vai aso. O lo o luma nei. O le vaenga na leo lo whainga tātele ai o na tonu fo I Los Angeles, ia wa ngai fo I lunga le sawa mai o le whainu mera. Ia wa le mawhai fo I na tau tā fiofi, ia le tō telo tangata e mana nao lava tangata I le sao loto, ina ia o lātou e whai lava me mana nao iai I lātou. Mana tua fo, e tele aso tātou te fia ai. Ai whaanoa noa, o le aso e tasi e mai ere tangata o le tātou ainga. Ia tātou wā ai lava I le tūlea. Ia tātou loa o na pui o tātou tangata. E whautua tupe lava I le mamaru le atunu Samoa. Mana tua I le I maua lava se vaila au. E le I mauti noa. Po a whea maua se vaila au. E lei fo I se poto ma se ata mai to tonu Amerika. Oana ia maua se tonga fiti o le vaila au. O le mamau o le vaaya pio keits mai lato umalava I to tonu o le CDC. Lua afe ma le lua sfu ma le lua. O I nā foto a mato na mā nawa I Amerika se ea mamā mai I le wha maile nei o le wingo le whamtalanga. Foto a mawhaile o na tau maua mai Amerika se fisosoani
e mauai i se tonga fiti o re nei whamai. A whape maua se vaccine o re whamai. E le whape la e tasi le vai aso, tasi le masina, lua masina o na maua le tali. Le ai, e tausanga Atua whatu ama whailo na maua le tali. O noro iai le FDA, o la taula i e whaile wha i unga muli lava. I le wha lawi loa i le mālolau tele, ma le lalolangi Atua. Ua finalize la tau, ua ia te i la tau le tali, ia ma le vai fo o le whaalavelave lea o lo o a fiai ia i le to'atelo le lalolangi i le vai tau le nei. Ia manatua le to'atelo i tātou. Pēla wana whailo atu i le telo taimi o le whamai le nei. E le mawhaina anu ese mai tātou. Vanga na ai, ua iai o se vai fo. Ia le wasilia nei ma le lua se lau ma le afe montupu. Tangata mali liu te tono Amerika. Le au whai nā le to tele wa mali liu. I le fuafuanga mo le masina fau. I le influenza leo wa sauni uni lana taunu mai. Ia e whaasfu ma tasi afe tangata e mali liu ai. Wha o popo li te tono o le lua se lau wafe lea. Ia tato vaaile le numera. O le vaainga le nā le CDC to tonu. I le o mai o Oktopa. Ma le taimi tauna tā pena ia i tātou, ia a leo wasilia ma le lua se lau wafe tangata tanu ona, ia afe tanu ona ma le liu tangata. O California i le taimi le nei, la ua lua afe ma le 5 se lau fitu valu. Ia, la tau i leo te tonu o le whare mai, hospitalize, i le taimi le nei i le COVID-19. Ia, peila o le vaainga le nā e, whainga tā ia i le lautele, ia i le ngata i lea. Ia tātou umalawa ia no whauta ia i le mata upu lea le nei wae. E alu aso sau aso, ia whainga tā tele. Wa tele fuita ngata wa mata ona tā pena i la tau i le tui folio le flu shots. It's available any pharmacies you go to, or you can go to your insurance or your doctor. Yes, they will give you a flu shot. Ai o le mata upu lea, i le toiva ai ta tonu fo mai i le sunga ia Mark, ia Kelly, le whapealan whamtalaina ana nei. Ia tau nuu atu ia o topa le aso luas fuma le 5. Le aso leo le whaim whapapolenga. E to tonu o Amerika ma le CDC Atua. O ke topa aso luas fuma le 5. Awane Atua lesi lua afe o tangata. E hospitalized the COVID-19. O le influenza le sau. E tu tusa lava ona symptoms. Ma le whaamai leo le coronavirus le wa iei tātou. Ai pau lava o ese senga. E ma whai ona tonga fiti le influenza. Ai pau fo la o le whainga tā. E le ma whai ona mix e te tonu le afo. E le vaccine lea. O le influenza, ma le whaamai leo le coronavirus, e a tili o na mu ma a whi ai tō tonga o le tangata, pe a whai ai a whaina ai i le whaamai le nei. Ia o lea na o na whailoa tua i le topa ia mara o tō mamanu le tūlanga o lo iai, ia ai, o ia te oe lava le, ia te oe lava le puipuinga o lo soifua. Ia awane i tātou whapea le a maua mai i le vai aso fau le vaccine i le ai i le taitai lava no i tātou. Le taitai lava tātou i lunga na mata upu lea. Ia, lau a whionga whatonu pe ise so manatu i la lea mata upu whamule mole uso. Le ai, me manino o ta un fo mai. Ai, pe o le whaiva ia man whi au taurungo longo. Le leipea o na watu o tātu tangata, whanau mai. Awan i manatu māmā se tasi le whamai lea. Ua iai nisi o te lata iai. Io le ngata o ainga, lata iai. Ua awhia, ua te alisi tua mat whanmai. 5 vai aso sa iai te tonu.
ai tala noa la i te minei o tala noa ia i le struggle very struggle i lona si ufonga i le o le lei o wa o fialo e fu ila mane fangu o kesene moe i le fangu o kesene e pa war me fai o le sau le potu malo lo e fai sana ia sanga kofe o le ase me fialo ai mane fangu o kesene a se tangata malosi e se a mai ia ua tasi o le tala sieli i whaafetai i le atua o toe maua ai o le mea sili Samuelu. O lea afia na o ia. Ai lea afia si on to ulua, si on fine. O le mea o le whaafetai na i le atua, o le whaamai e pipisi. Whaamai e maua loa tangata to tasi le ainga. E mauti noa lava ua afia le ainga. Peitai, ia o leala ua whaamanuia ua manuia le uso. Ia ai le o afia si ona ainga. Pe o le whaafetai tele na i le atua. Ia, e iai le mea o le vitamini, le mea o le vitamins e maua i se vitamin stores e mawai e ta ua o le wellness formula o le wellness formula o le daily immune support e nga ke supportinga le immune system o tangata le leila o papea le na a mai le fo mai a maua le to te tonu ala o le afoi o le vitamins le ua fesoso ni tele ona e tonu ai le fape umai le ai nate o le winga o le vitamins le e nate supportinga le immune system o tangata e nate fa malusia le immune system o melana a fape o ai o fa fonga mai io o le anu ai le vitamins le ua le ai o te io e fuala i lutino fai a fape lua le taiao, lua le afiafi, a fape o estangata la poa, te le toru taiao, toru le afiafi, ai a ola ina e whaalongotua e whaamai mai. Ia ona si i role lunga e pe inu le ono, pe whaalogotua mato ngase mai o tino, pe ono re ia fuala au ia fuai, ia vitamins e anu timina. Ua tele tangata ua latu whaangaina le, o le me support ai le immune system o tangata. Ia o le nasa mo e whaafonga ma ia le nā wairunga ato le tatou lau papa ko meni o le wellness formula vitamin and the vitamin sharp. Ia, take 3 tablets a day. Whaafitai lewa whaito ia soli ulale sua. Ia, o le nasa ia tuina mai o le e au ngā. E au ngā tele nei vitamini mo tātou. E au ngā i o tātou tino. Ia, pēo nto whaafonga mai le sauno atu le whaatonu. O le wha mai foi lea. Wha mole mole. Aua te mata muli ai se to lou lava. Aua te mata muli ai ngangana. A alofa ia ngangana. E le wha pēo la avea se mea o le e te mai e tau se tasi. Ia, ngangana pēo i le tautala. Aua te pole fua o ia e rei e alofa ngia lava oe ia e sosoani fori tō telo tangata ia ti oe i mai whape nei. O le si mata uputu le e pare whainga tāo le wha mai le nei. E pei lava o lena tau mawhai fo ia e pui pui mai tātou le wha ma. A le fo oto a mata fo i sole te te i wha lawe lawe. O whare o loi e tala neo mātou, le Save On, ia ua 24/7 service. O i CVS. Ia le fo la ua vai inga ua plywood a koa la vare whare. Tano whai so. Ia oi. Lona winga o lea ua Lona winga o lea ua tāpena pena o mea o riots. O mea whapena o le whaleanga ina o whale. Ia o vai ua o te ila lo vai e. Au tele o motino, au tele i lopa lana mele tupu, a lera u whanono tiao. Matau tia tele. Laso toa na in tupu e whanawe lape. Ia ai whaile ruling ale, ia ai whale whamsino.
O leo ia na awhaina mali wasi teina lo piana. Tine sala vero na whale. Whana i tono le whale. Whana i lea pamben. I to tono le whale pofafu. Tono le whale. Wa sao teina le whale. Tu la fono sao le whale sa le whana. Oina whana? Whana leo. Sorry. Ia. O le mata opula le lau mawivesi mai a Louisville, Kentucky. O le tala lai whapea. O leo ina whaina ni mata opula e solo fua. Leise lela wa Samuelu au wala. Mai e sa o leo a se se teine. I le ale tu. O le mori mau leo fi mai sa la tuta mawhai e tau fi ta mai tai. Ia o le whainga tau mata opula e leise ta se mori mau teine. Water teine. O le tamaita i uli. Ioe. La Afrika, Amerika. Ia lela wa tupu, lela wa ta so'o lava maliuni e wha, tasi masina. Ia wa ta so'o wa ngai tele i luma. O le, io, e le ngata foina o tangata uli, o tangata e ena foi. Wala ngona foi tangata e ena, masos tangata lava, le dangerous ke lo le mea le nei. Ia whea lua i e lo foi whea lua. Ia i lo whea lua i le ala. O le mele wa ia i nei la tunu le nei, wa matua i ese hale alu le walu ai. Ia o leo foi na tupu ai mata upu le nei. Ia o tangata wha le tō nunga lafa. O rona winga i leo afia la leo ia. Solo fua leo afia. Solo fua. E leise sala se leo e tasi. O la wali ine tō luana mua lava whapaa whana. Sa o le mea sa tau whana ma le teine, nga retaliate le teine pe le... Na whana la vela ua le teine, leise whana na maua limo le teine, no reason, O le mena le whainga tai, ono o le teine sailo na whale, ia. Ai, lela e pe wa tō te lela tangate, wa tō e sāwa lia le awala. So le te ele walu nei. O le whainga tā la le mata apu le, e whainga tā. Ia ole tō telo fu o tangata o le a fia ai. I le mata upu lea. Ia le whaina tō i titi fu i atu po i whana velaiva le Washington DC le whare pae ana po. I le tō tele atu o tangata ia na o atu ma e oso whai le whale. Ia taru ia le mele nei o le whai lona lanu i le atu nuu le nei. Ia le na la veve ai leo e tō lua i runga i Kentucky, Louisville, talatuana po. Lena ta whana e tangata sol te. Ia, pēla o le tūlanga lea, pe ua escalate ai le mata upule i le tūlanga ua le mawhai ai lao na tau whafor mata upule. A ua whainga tai fu into e au mai te tonu i a le vainga fu i le malo. Mai le mana fu i California to e au mai. Se ta mawhai a ia leo e California e tau tātai lalo mata upule. Ina ia whai ti ai le vevesi ma le tele ai o le pisa. Ia pēlo mele sa tupu i Oregon. Ia le no mai ai ia leo al malo. Ia o mai wa le whetaui ma le ato. Ia o mai wa to o tele tangata malili wai, tangata manunua. Ia ai leo se tofi nao i la tau pe power to arrest. Lei o la tau ia. O le train to kill. Pawana la tau ia ngaruenga, train to kill ia. O le pēla o le tele la le nāra mata upu le tupu nei o le savalinga lero o sau ia tāno sia i le li. Pau lava le nāra tātou wha moi. Ia toi li liu le tō wha ma le wha utanga loto. Ia whai le mea moni. Se wha while mu ai le tō telo tangata. Se wha while mu tō telo tangata. Ma ua afia so se tangata i le mata upule nei. Tu lepo la sau au whaafonga tatua tunu i le mata. Ole, ona o tele me ia, ele o tele o muri tele i mea ia. Ai ila tau whanonu atu. Pei pau nao le mea o le whamanatu mai a tau o whale o loa tūra lata le mele o teno fwai. Nei. Ua lepe no whatu le ua plywood malama. Ia. E whamatala mai la ia tau me te le o le afianga o le COVID-19. Wa me manino lava. Waranga pui whale ia.
Rono winga o le fou mai fo inisi solo te e whaaleanga ai. Ma toe anga i e lunga le pesi o le wha mai lea. O le nau mawa tonu lava. O le ano moni lava le nā le. Ia, e telefoi company wa i mo le pā, fo le pā si mā. I lo mai pākanga. O tasi ala wale tonu, wale sau fafo. Ia, o le whanawelawe le sa tupu ana po i LA. Ia, e latu le savalenga, ia e saula atu o le taa vale, o so wha ia le sava vale tangata. Ia e whaftai le li, na soa e le tangata le avainga sava vale. Tasi tama sa Manoa. Ia, te re lola le tūlanga le ne po a mai tarosia, o na avi al whale mai o lai ola lava si tau lea lea. Ai o mea le tamtupu. Mea leo le nofo no whal tangata, ia, e vai atua lunga helicopter fo le fa pe ai o ta vale sau i liu ese ia a whatever na plan fo i le tangata e tau nu mai lor sol te ele ia run right in the middle of the the strike ia nala ve ai sta le ale ia a wa vavele vai atu tangata le sau ta vale ia ta ape ia a sta le ale ia wa paula wa tuai la na ese ia manu atu mai an pu Samuelu le mele mtua pongi sa ilu mafufau. O le o ta tilo ai langa te tilo ai high school le tu atu tatu. Le o te le na fai i va senga lo to anga ini. Fai ko le ninga le al football la on. To ke le mala la i le vai suole. Le fu la ua anga ina o an me fu le tingan fa sa mai lotu au lotu tam fai ala tu pinko fai ala tu fo ia mo meu la tu activities ele tio foi lana ya le o tele au lotu ai me se foi la au lotu samo e fa lango le tama ai ngai activities fa pia yo mo meu o family night mo meu pinko mo me fa pena po pinko foi po pinko masania ia fai le sene po pinko fai me ai o me motinoa o le wa to tele ta ai ai sia o le ma fai ta fiofi langa o tupe fa mo e to nginga o pili au roto o meni sa ona le nga fatia lo le me on sai ia ma me fu le o fia ma futa ile atua e alla le fo ile congregation o mai fatasi tangata ia pe o fe au foi la ia on le foi la o tatu mata le NPA le ne ai tu tonu o le foi o le the papa io tonu o le me fe talo e to tele tangata la ia io ele ngata au ta alo o au pueta au fainga lunga te vai foi ai lungo no fo ona to tele tangata la no fo mai ia ona fesili ela ia a le fula mai ro a mata mama i tangata ona fesili ela ia o fea tonu ale mea le tu le ale e lo le le la lolangi o Amerika le tu nei ma o lunga no mela io ai ofo e ofo ele mawalungo le numera ia au le tatala le tele ai masila le ta'alunga le football sa ona sa noanga sa faton mai vo le mataupu le sa tupu mai ano le Dame ele vai asolen te atu nei vai asolen nei o mai tama e sa uni le ta'alunga toleni e o mai tama i to onu le Kate ia room major vai lua potu e testa positive le to onu le ia nala botao fiel ta'alunga ele ta'alo le awa no le Dame le afo ele so le taiao taiao le lala wa cancel ta'alunga na ala wa tolo po quarantine malava le au a to lava quarantine ia la fo to siaki atu le au le sa ta'alo no le Dame the last week pe ese si o positive ia cancel for le na ta'alunga ole e sala lo fo matalanga ole ai fa petanga te foile e PC no tangata le quarantine ma le ai e ko track tu fa pe yo ile sia e fitau a
pasa telu nā tangata ia, guaranteed na ainga. Ia alo se me tau ngofia tau ngata. Ia e tu aia la I tamata a alo. Ia, a ole, ai maise lava le vaenga le tono ainga, e whainga tā tele na ave se tamapo se tina. Whawhitai le tu inga ia ne tangata ia e malo, e mo I lava mamai, e malo losi lava la tō tino Yeah. pēnā se tangata o tō ainga, au isi tangata. E quarantine law is the mandatory e alu le hotel le ese mai mala ainga. Ia tonga tayo le pili fo le hotel le tangata. Ia wa o mea e to tongi a tangata ia. Tongi a tangata ia. Ia, tongi a tangata ia. A whapefa le insua whio loro. Ai e leila se insua. Ia o le matua e whainga tāna. O le mataupu le sa no I lau songa whaatono foi le au lotu Samoa meholo activities. Manatua. O lai ele prokalame foi le sa pasia e te tono Amerika I le tolu masina tanuai. O le prokalame nai afia umaya ia mola au whailong. Mala au renters. O a mea umalawa I te tonu tanuai le wha mai o coronavirus. E whaataro sanga ina le bank. Ina ia tu mai le avanoa. Se toi Atua tu ia February le tau sanga fōu. Ona a mata lea ona toi tutongi o le pasene Atua. Ai mawhaina tutongi ai na le tasi tesi ma le 5% o le taimire nei au iei le whamai. O le tamo whaifo le ia pui pui mamanu tia le tō tele awane ia awhia. Maresi vāenga. Ina ia awane I oi o tangata I le taimire nei ma ua vai le tamau ai ngai niso tangata. Ia, vai le tamau ai. A whapela e mana nao pela wa tātou e o fundraiser, ia. Ia, o e lava e pule lau o e lao lau sā. Ai, o lo o tu mai lava le ava noa e le mālo. E tala noa I bank. Ia, pefo o mātou ia. Ia. Whafso taifo. Tasi lana me mana ia. Awa e te loto tele whao au lotu ele o maua le information ia. E tau e te alu e tala noa e lau panki, po whialawa le panki le o lesi o le PPP, lesi. O le afu lesi vahanga na e lua loans. O le loana nga e toe pe mai o se grant. E mwhailanto e tutongi na o le tasi pasene. Tasi pasene. So, whapeana o rotu foi o maua le vahanga na. A o lai lava whai ala tu activities fole. Ia o ina lai pa uget whale tonu. Moni. Leanga pi o tupena e maua mai soasoani I tutongina o pili o wharesa, tongina o whaise au. Ai ole tūlanga whoilo iai lava le mana malama o le bank. Wa o le wha mai na te I awa tupu mai. Ai le tara noa masitas. Lana fule na le sa whaile tūla whono lea California. Mo tangata renters. Ia o lato, so sisi lava. Ia o le taimire nei. Ia e fua mai fo ilunga le te leo le income. Na toi whaatali le se toi te tala mai a February. Ile le aso luas fuma le 5 po le aso le ntu mai. Ia ona toi asi a toa le tutonu. Ia ona amata le na toi tutongi mai le behind. Le tupe le toi whape e awhiru se lau. Ia whaitaingi whape na o le tutongi na 5 se lau taimire nei. Ia e whaai o iu le tupe le muli muli. Ona tutongi a tōne la lua awhi ia February. Ia e payment plan tamale titi lea. O le manei o le whaino le plan fui lea e mara malama lava. Malama. Ia a whapela o maisi I tapo inga. Ia e te tauan tatou tausi pia le whare fani. Le vā. Ioi laua o Long Beach. Te tatou tala no pe a Long Beach. Ia iei le lama te uwha afsiring ia pe aise a Long Beach e ese mai. E ese lava le healthcare a Long Beach. O le mena e ese a Long Beach. Independence. E independence ale le aile nei. Pe ia o Pasadena. O le ala fore na tatou va aile data Long Beach ma le data Pasadena. E ese ma le data Los Angeles ma Orange County. Le fa peta tau e tu fata sile ai ele tu fata si Long Beach lana data to tonu ma le data a Easy County for a reason. Ona mana o Long Beach e te kealan data tangata uma mai
ia lava whatoa te kero whafu. Mela le mānei ai le Independence a Long Beach. Toi mālosi. O le lei o le healthcare a Long Beach. Mānei o tele. Ia, pe on mela e vai ere telo tangata e sea a sau foi Long Beach pe sau na to tonu. Pe na to wha. So le ai o le vaenga le o le mānei ai o le vai ai le pui o tangata tonu le ai o Long Beach. Ai sea, ia. Tato vai fo le te leo le waf. Tato vai fo le mana vale. Ia si o mia Long Beach e mana vale le tonu. Ia wa John Wayne fo le sfa tafa me le spit. Ia mai LA. Ia. O le mea matautia le tu lai mai Samoa whawhawha mai le tatu atunu. Ua umi. O na whewhu masina le na amata mene mea. Mati ea. Mati lena. Mati a pelila me Iuni ulai au kuso se tema. Le ua fitu masina. Fitu. O le mea la o le ua oitangata. Ua amata o na whaatala le ma whawhau. Ua amata o na yeil mea wapi na o le amatanga lapa. No tawa ai ai fo linga whae te tenga o tangata. Yo iai fo linga popole, iai fo linga stock me ai le fale. Yo tau whao me... Whalo loa. Wahara taimi nei. Ua amata o na toe fo ia le usual routine o le ora. Ua le ese me fo le pe ia u whapea ua... Au I tonu a lea e sau e whamai. Ua amata na whatala le ma fau o tangata. Ia masa o na whiaru ai solo. Io e pe o I nāna vai a fua me mo le whiaru ai solo ma ngai. Io e. Ia ma o I me iai mo me o whaala putonga o ta alonga o me umana whapena. Ia na sauro le whale ma mai whamai. O le mori maule a siri lea pe o whatu lo te lata iai. Talo fai. O le alunga e alu e whaila na whaatau. E latu la I e mea fu I e vili e wila tangata e ko leni whaata milo ai. No whano, alu roa join ai. O maa le mea na. Ala e loa whaila na whaatau e osa tu lan tamale. O te I whaalongo atu e se lan whaalongo. Eo ai. E mule vave a. O lona ma fau. O I le mea le na whai ai wilinga wila tangata ia. Ko leni whaata milo ai. O ina na la vea mai ai. So le matau tia. O le ala le nai e afo o le whainga tā ia le tātou vai. Tātou te fia o malawa I ta alonga. Ai o le whainga tā ia. A mā nawa mai ala tamata alu. Ia. Lesi me mwhai. E sa wai pisia le tasi. Si tama le tongi le ace. Le halo ma whanau o Samoa. Tā lafa. Mananea. Mai tutuila si tama. Le sa whatea talatuana po le au le ace. Mālo ta alo. Uso. Whanau longo ma si teimi ia. Mānei lau ta alo. Mālo lava le whatea. Ia. Mānei alo tau au. Ese le mānei o le ta alo le tama lea. Malawa na tongi le polo alu tama. Au maile na mask. Whapi. Ia. Na saulo si tama nofu whane le tama whaia tausi le wā. Ia. A vaila le mori mau le tama na umar ta alonga. Tala tama e fi o ia toi fiaru lona ainga. Mānei tala tama. Se tama Samoa? Io. La tali o le... La tali o e wana. Ngala si on tama mai tutuila. Le lei tele whaate al tama o le tongi le eis. Ia o mana nea le whai o stama. Ia tarusia fo ia... Manea? Mana nea. Manea. Ia le manea ia le tongi al tama. I le plo, I le aula le eis a Auckland. Le whaate al tama. Tasire na ta alonga tutongi tele. Ai mai se la tūlanga na ta alori tau lea. Io. Pe 4 miliona na. Tongi le tele tongi al tama. Mana e whaate, manu malo tama. Ia wa tele, wa tu ulava lo le lafo, la dajo si ia tapua I lava le aus tama. Ia na pala ai lava la dajo si le tongi al tama le. Le lei tele whaate al tama. Ia ai Samoa, mana tua. O le tau longo lava. E le fua mata no o le lalo langi le matapu, fo le pe o tau wha le
kia i le mata opule nei. O le mea tonu lava na. Le wo o ye. E meise lava le nei atunu. Io. Lea lava e lea i lungo le ea ma le lalangi ato. Amerika le mawalunga al whainu mera. Io. E atatu tilo i le temine e Amerika. E matua le ai se fōringa popole o tangata. Sa o le lei. E matua le ai se fōringa popole. So o le matau tia le na o lea e tau tau temine. Ia a popole a leo o whaita alunga. Io. Halu i le play-off la ko i o le NBA. Wa te talo te lo fale. Io e. Te tala te leo fale. So le. Ia, matau tia o le influenza le sau nei le masina fau. O masane i Amerika ona o le season le na. O le fulu le e fall a te tonu le taimi o le fall. Ia ai tinga ina lava na sau. E o lava ia a perila o le tausanga fau. Fatu ama fai o nā ese. Le wha mai le influenza le type A. Ia ai le leile influenza e ngā wa i le kiwa. E le kiwa. Ai langa o te tonu e te mauoro le influenza. Whaingo fia fwoi lana e maua i. Nā tonu lau. O le moni mau nā le CDC ma Health Department LA an nei. Io e, ia, whonga mai. O peina mao na nei, ia, alu leo na mato ainga whailanga flu shot. Alo whai. No whinawa i aua. Aua o au. E whairola flu shot tau te mai ai. So o le koe whai ala. Io e. So ese ala system o tangata. Sa. Ese u ma system o tangata. O isi tangata ai pe ona facility le. On o le wha mai le COVID. E maua lo tangata le siama react lo. E maua tingaina. Iyo. E le eise me fo le wherwa i mara siama. Iyo. O le siama le o le matua matau tia. Matau tia o le siama e pipi i roi tama le tono le mama. Ia, lela e le masini ia o ngai. O le masini ia le evaporation fo e le wha mana vai nei tangata. E fisosuani ia matala tala i to tono le mama. Ia tele le o ke sene i aru tonu. Ma ia pāleni fo le o ke sene ma le whai aise i tu loulava. A vai le o ke sene le whai ai o le tangata. Ia o i lofo i tātou ia o le brain dead, le mea o mai ai, o le paralyze. Ia o isi tangata ia a malosi le immune system, ia whawhatai le atua. Peila na o le vaenga le na lewa la pata e tuai le whaatonu o le siufonga le taionfo. Io e Samoa. Influenza. E mo i ele vaccine, ai le mawhai. E tutusa le lei lava symptoms. Tutusa le lei la whaina i o le tangata i wha mai le nei. O le whaapapo lenga le nā. O le lua se lau ma le whasuma lima afe. Ia o atu le ia o ke topa. I le rona lua vai asa o ke topa pēa oma lota maiti. Le whaapapo lenga nā Amerika le iei nei. Wa le teimi nā le sa wai le influenza lea. O le type A le afo. Le wha mai lea. O le wha mai lea. Mo lewa maloa tausanga o tausi Amerika le wha mai lea. Lewa maloa tausanga. Nala foi na wa e o foi lalo langi, mo masani e foi lalo langi ia. Ile le fa mai le e uma foi le sia singa tamale I fefo, I Lucia. E o mai foi America. Pela ole tulanga na ia e te tau ona tato vai le lei foi le ia tausi pelo soifua. Aua te fa vai. Ta vita ta wane o ta la ia stamo shan ia fa te ana le ace sa mana ia tamana ma lo lava mai a moli stamba ia fa te lava uso le fa ngolongo mai ia pelo finga tana le na le Matafeo le e o foi le Matafeo company o la songa fua ia a Matafeo ta pena ia la o fainga ruenga ia wa fa mai le to tele tanga tai fafu to tele futanga to la mai ia e ma faila vai ta to na fo fa mai le pe ta to tosi pe lava ia ta to wa te mile nei na tu mai lava fe mai awone faile me awa ia tosi le me but they don't enforce the problem
They just only give it. So it's on your hands. Ia lala le nai e whaingatā ai, ia le whaua tele solo te walu, ia tele ta'alonga wa tala, ia le ua mata on tala mai le tele o pisinisi whafo atu LA, ia o le tasi whina vaenga, le whaua a fia mai Riverside ma San Bernardino, ia wa mata ona sau lunga le toe sau le no mera lunga, ia pera whapo lenga le nā, e whaingatā ai le on tau whaise whafo le mata upu le, tu leipa? Ia, manatu e pauare e me mawhai o na tātala noa tā ua iai. Ia, o le wha manatu pēa, ma wha manatu pēa, tau longo i o tātou lava tangata. E tau tuana, ia, e meise, o le mea momona iai. Sa te ase e wha longo se sa mo, o maliu e wha mai. Ai te loa le mea mani. O matuata o telea. I lost count. O tangata sa moa ua maliliu. Maliliu. Ioi. O isi a e le o whaailoa. A pe ua alua ua mata o na whaingofia ioi. E fuile au lotu o ineia i Orange County. 5 tangata. Totally. Ioi. Ai e leiloa. O le mea sili nan whaingta. Nā rua e arua la iere. Te iar toe mau ngā e tau sa mei sa. O sili whawhine na maliu. O stama na maliu. Ioi. O le mea matau tia le nā, o le atura me. Aisea, ua amata o na ua pēno whatu ua fitu masina taru na haru wha mai lea. Ua amata le toi papole i tangata. Ua pēia o mai fo le furu. Ioi. Pēia o mai fo le, ua pēia o le cancer fo le. Ai le leila le cancer e le se wha mai pisi. A o le tama la lea. A sa ua e aru male a inga i o le mea sili nan whaingta. A o le whautuanga lava lau sunga na whaise. A ma sa mo mwhaina whafonga mai. A ora toe manatu maa li te mine. Tonu le whale. Inu le vai tipolo. Inu le vai vela. Tipi e tipolo. Ta ea o fiafi. Sa. O le vitamins le o whamtala tu o le wellness formula. E support ai le immune system o tangata. E inu le lua le tae au inu a whaalongo tu o ese le whaalongolongo o na inu rola ia o le ono ia tablets. E inu le timina mo le support mo whaamarusia e support le immune system o tātou ese ma system o tātou. Sa o le lei. E tata marolosi immune system, e tata vai, tata la vai. Tangata na e whaingo fia lava o na fia. Sa o. Māneia le lapta inga. O le tasi vaenga tuela epa o mai tauwina. Wa i whane o loa ia ai latu ne wa vai e wa pipi i mai le sign whai mai. If you ever test positive coronavirus, do not enter the store. Te lere whawhita au. Whawhawhia na latu. O mela mai, it depends for le tangata a whapea na test positive na te a mai po lea. Ia e te whaatali whafu. Ai whao ngā telefoni te whalai tupula me mana o ai. Ia o latu la o whatu whatau o loana le la the right aid. Is that really what you guys put outside for the people? So it is true. That's what it came out 2 days ago. Vai vira oi. O le mea whan mawhawhau. Psychological effect o le mea lea. Peila o si rile o te tala noa tuai. O te la tele i ai. A o lo mawhawhau. O whaingatai e te au na o na le alava e iei lo mawhawhau. O le o mai. A o latu fui latu tape whai mai o recover. Ai whaingatai lo mawhawhau na accept te le mea lea. So o ina la le te le fa le tonu. Na tonu lava. Ai sa o le ia ma le ava lava ma whaalo alo. Mo i la tau a fia ma mamai ma ua recover ma whama. Ia whawhitai le tua. Ai sa o e whapapo lenga ono lai sa wali tana le. Whai tete pe lava. Ana whape fo e leo recover mai ne tangata wa iei se vaccine la tau tino.
Salau pasene. Fialoa high five i o mele ia. Ia, la ofisilia tmela ia te oi. Ana e sau nei la whapea o au leo fo i mai tua o umara o leo ka mala o 14 days quarantine. Talu mai o na maua o wha mai. E te taritonu me lau tala le e te saua. E te tūtū mamaua. Tu sapo leo o iei ua recover. O te vai atu a fule le lo feel uncomfortable. So o le afianga le o le mele. Sa o le le, so sasi lava li e afia o me psychological, mafofongo le tangata. O lesi vaenga le wa, lesi vaenga le Samoa, tātou e whanangolongo mai. A e anu e whaisau whātau le whale o loa. A o te tama whai matua i la walau ta vale i a tumu. Ele shopping carts whalea. E ma fuanga. A taunga na tūlau whātau nei lungo o le belt. Na mai le tangata le cashier. Pea peo a ni a painu o whanuing po whanguing whapea. Te vai e whtangu whiri vai ngai ngutu o whanu whapea. Ma scan. E whai te tenga tā lava i nāre mata upu le. Tau longo tu pea lava. Ono lai tango la tō le tupe. A wale ma whai fo i e to o telo le au whata ulo. Ona whai mo meo gloves. A lesi nāne vaenga o lo pipisi ai le afo. O le au whata ulo. Whata ulo. Lala fole nau te nofo o fia walo te whatau. A whatolu no le whale uloa. O te le aru la le lenga le nā. I'll do it myself. Tell yourself, yeah, she for yeah. No le fai penala o whatau. O no wale le o le whale, malo mautino, yeah. O wa lima le na iai, yeah. Pola fo, tera tua ia nā fufula e titi ai le vai, wha mama, because we never know. A te vai le to telo isi whatau o loa, e tu watu loa, yeah. Na vai le, yeah. E lole e tu alau whatau I lima, I o apainu, o mea ai, tamaitu o ani mea ai, yeah. E pena alau whamtalanga. E tau lusi e ralo ulu fōne e lau whātau ngai tala tua nafi, mana nafi. Ia, sa teu le leia tu ala I lungo o le belt whale whata api le leia tu ala whātau fō ia. Awa ese fō le taunga le whātau lo ia pe wado luu watu e whāpea o sori. Ia, ona nafi la matua le whāle tawila ia te ole wha air whaingo le whātau lea ia. A pero le tasi nār vaenga e alu whaatau Samoa. Au se le whaatau lo te mine whaatau uma. Nei, pule lava oe ai whaatau posos. Tō tā vale ia tu e sau te e watu le sau whaatau. Nei ma te no le te aru lo whale. O lai ma male ne au mea ile ave. Ai maisia mea ne o le whanu vai. O le whanu vai inu whai sumalie. O le whangu. So se whangu vai. Whangu vai, so se whangu lave, whangu sumalie. Ai awa ne I tu ua I limo I la tau ne, ia wa e te leo I loa. Pe ua fia ia tupe o I la tau lima. Ia na ona tau nongo longo tu lava, ia. Ai pe ona fau tu atu pe lava. Ia fitu masina o ngafa pe tātou marwha mai lea. Ia o le laso so o mairi se taimi whaingata. Awa te whewhe ei na ona tau nongo longo tu lava ia te o tau. O le whamai le influenza, at least 3 to 7 days e recover mai le tangata. E whamai le influenza le type A. Ia, I le malosi le nā with vaccine. Se I mai la a awhia, a ua tuwai atu le vaccine, a ua le mawhaina tu le vaccine no tino o no le coronavirus. Ia, peila o I nā e au ngā I le tā pena loa, o lo tō tangtanga I le mask, pui le iai a fonga. You know, ia, awa ne I tō e whane tonu, ai se I vai foi le nei taimi ia o le atai ne atu le pese le tasi ia ona to e taliu mare to whasalaunga ia wa le masfuma 20 minuta te nei le tu la sfuma tasi ia usimaila tu whaafonga e se pese o saunia mo to ia ona whaamua winele le tatu porkalame ia ton foi ai wa moon whaanga le nai tu ia walu le taimi o nofo ia e tarosia ia o ngare ne po kalame mo oire ne tula fiafi. Ai usi mai alo whaafonga.
le taimi le nei le pa ia ma le mamalu wa mawhai o le mafuta mai le tātou por kalame e Fililia oe le tua. O le upo la wha mawai ia i tātou i le nei aso, mauru whale atuai i le aso fau. Wa maua mai le tusi o ngā ruenga luas fuma le ono o le whai upo mua mua e whaangata mai le luas fulu. A maua so taimi o na e whai tawina lea le tusi o ngā ruenga luas fuma le ono whai upo mua mua e whaangata mai i le luas fulu. O na Fililia i le whai upo fulu ma le ono. E a vea mamatua mwhātonu wholau wai o le nei aso i le aso to nai o tā pena mai mo i tātou. Whamari whai upas fuma leona whapea ai tū lai o ia i lunga o oe vai. O wā o le mea ua whaalia ia te oe. O le ata whailoa mai lea o le ola e tau tua i le tua. E tā lai le whina ngalo i le tua i so o se tangata. Ua saunia e le atua o le nei ala fau mo oe maa. Na mori mau paulo i le suia o lona o langa, ina ua mawai le whaalinga i le ala i tamaseko. E toa tele saulo i le laro langi nei. O lo vala au mai Yesu i le ngana e peru, saulo, sauloe. O e fia saulo pea lava i le nei tu aso. Toi ti mata le upenga. Toi liu liu le lau la au. Toi sa ili i le langi mo le ola fau. Vala au i le atua i le titalu. Ina ia vala au ina o e mao. Ia Paulo i le aso nei. O ina na whaalongo inai e Paulo. Se leo wa whape mai tu i lunga ma tu i o vai. Ma o inana ia tali ai le lu i tau e avea matangata e moli mau i le mana ma le alofa tu noa o le atua. E tele ai ka le sia na whaatu e Paulo. E a fua mai ai le leo e tu i lunga ma alu e whaatau noo o na tiute wa vala au inai. Tanga i le alofa ma le anga le lei o le atua. Po lea lava lo ta ua nofo i le ang sala. E vala au lava Yesu i a te oe mau tu i lunga, tu i o vai. I le ale winga, wha maa nosi mai e Yesu o vai. O lau tu lai mai i le wha atua tua. Wha alongo fo i lona si ufafonga o lo vala au mai i a te oe. E pei o saulo, leli ie, o wai e oe. O le telo e ka le sia sa whaatu ine Paulo, ua la taulango na ina le tā ua o le ngā luenga a Paulo. E le ngata mo i nā tau, a o nisi o e whaalongo i a Paulo, ua la tau atu fo i matala i atu. Le tala le lei, ua la tau maua mai i le tala inga a Paulo. Lare autoanga o le olanga o Paulo, malana ngā luenga tā lai, na a mata ina ua tū lai ilunga matu i o na vai, e whaatino le ngā ruenga a le atua. Tātu tū whaatasi i le nei tū la. Tāta lia o le vala au wina o i tā ua. Tā sawa vali whaatasi i le atua. Tāla i atu le anga le lei ma le anga lofa. Le whaatua tua ma le wha moe moe e ta oto whaavā piapi i a te oe maa. Tā te moe ulu, tā te moe lango whaatasi, ma le atua malona whinangalo. O lana ngā ruenga ua sui ai i le o lango tangata, e pei o le vala awina o oe e le atua. Ua sui ai o lo langa, le ngā ruenga a Yesu, ua ia vala au i a te oe i lau suafa. Ua suia mai ai o oe i le o langa tuai sa e o lai. E o mai lava i ne yaso, ina ua la tau loa manino matari tonu, i le alofa tu noa o le tua. Le alofa tu noa o le tua mai le amatanga e tātou te le i whananau mai. Ai le i whaawai na fwoi o le lalo langi nei. Le ngā ruenga ua vala awina o i le tua i le alofa. Tu i lunga, tu i o tā vai, ma tā sawa vale a wālo na whinangalo.
Get up, stand on your feet. Get up and stand on your feet. Verse 16 says loud and clear, get up and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you to serve and testify to the things in which you have seen me and to those in which I appear to. Paul's testifying before King Agrippa was not different. He too described changing his life forever after a vision the way to Damascus. There he heard the call, get up and stand on your feet, Saul. And he accepted the challenge, becoming a witness to God's power and grace. Then he says, Saul, Saul. And then when he replied, he says, Lord, who are you? But that's what when Jesus called Saul in Hebrew. And now he became Paul. He's a new man in Christ. The early church so cherished Paul's testifying that we can almost feel it has been good for all of us as word by word, for the nourishment and blessings of the new believers, their communities, and those to come. Men and women who testified in the missions chapel repeated Paul's words. Someone told me to get up and stand on my feet and go, and he also with me, protecting me. No one's going to harm me because he is with me. It's his will. I will leave the ministry. And then the question come to mind was this. Was it the preacher that he called him? Or other faithful people called him? No, it was Jesus Christ himself who called Saul to go to preach the love of God to all over the world. Paul, who at one point cared for them. By the grace of God, the stories and their life news nurtured others or helped them to grow. They were able to witness the wonders of Jesus' love to those who were opposed and every parts of areas they reached. They were telling the people about Christ. So what do we do? Dear Jesus, and already tell others about your wonders. We told them about your love. Keep them safe by your mighty arms. All we do will just testify about your love, serving the purpose while we're here. And thank you for giving us the opportunity for us to serve you, Lord. How many times Paul's conversion told in New Testament? How does this experience still change us today? Is it once for all or twice for two? You make the call because the Lord is calling. God is still speaking to you. Just be patient. Let God be God and let Him speak to you. May the Lord bless the hearing of His word, and may the Lord bless you and keep you and shine His lights upon you. Let's close with a prayer. Whawhtai le tualo mātou tamā. O rea ta ape ape I mātou. Whawhtai I lau wala au I ate I mātou o mātou tutu I lunga I o mātou vai. Mātou te sawa wari lau whinangalo. Whesosoa ni mai ate I mātou, wha I loa mai ate I mātou. Le ala o lo mātou nei ola. Le le ia lo mātou tamā. O le ngang pa ia lava lo mātou whesosoa ni sili ato to iai I mātou. Tātou te talatala iai. I lo walofa Yesue. I lo suafa pa ia. Amen.